سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس 17 را می‌آموزیم که این موضوع بخشیده می شود به درجه برداشتن درجه و حاصل ضرب. در اول بیایید یک چند مفهوم های اساسی و قاعده های اساسی را همراه شما دیده برآمده، بعد این موضوع را با مثال ها دیده برآییم. برای عدد دلخواه a و عدد های دلخواه ناتورالی n و m برابری زیرین درست است که آن را شما در بالا می‌بینید. یعنی a نشان دهندش n را به درجه m برداریم، نشان دهنده ها ضرب کرده می شود. یعنی این را در تخت الکترونی می نویسیم و شرح میدیم. یعنی a نشان دهندش n را به درجه m هنگامی برداشتن a نشان دهندش n ضرب m حاصل می شود. یعنی درجه ها را با هم ضرب میکنیم. قاعده یکم: برای به درجه برداشتن درجه اساس درجه را به تغییر گذاشته نشان دهنده ها را ضرب زدن لازم است. قاعده دوم: برای به درجه برداشتن حاصل ضرب هر یک ضرب شونده را به همین درجه برداشته نتیجه ها را ضرب زدن لازم است. این را همراه شما دیده میبریم. یعنی در قاعده گفته شده است که اگر a را a ضرب b را به درجه n برداریم، ما میتوانیم a نشان دهندش n یعنی a را به درجه برداریم و اینچنین b را نیز به درجه برداریم. و در حاصل ضرب یعنی که در داخل قوس اگر یک چند مراتب ضرب شونده داده شده باشند، آنگاه هر یکی آنها را به ضرب شونده ها میبرداریم. فرض میکنیم i1 ضرب i2 ضرب و هاکذا in را به درجه m برداشتن لازم آید، آنگاه هر یکی این ضرب شونده ها را به همان درجه میبرداریم. a نشان دهندش m n و اینچنین حاصل تقسیم را نیز ما به درجه برداشته میتوانیم. یعنی a تقسیم b را هنگامی به درجه برداشتن ما میتوانیم a نشان دهندش n را در علاوه به درجه برداریم و اینچنین b نشان دهندش n را به درجه برداریم که در اینجا b عددی غیر نولی را تشکیل میدهد. و خلاصه عمومی این موضوع را دیده برآمده مثال ها را حل میکنیم. خلاصه: برای به درجه برداشتن کس صورت و مخرج آن را به همان درجه برداشته نتیجه صورت را به نتیجه مخرج تقسیم نمودن لازم است که این خلاصه این موضوع به حساب می رود. قاعده اساسی فرمولای اساسی را همراه شما دیده برآمدیم. اکنون با مثال ها مستحکم میکنیم. مثال یکم: در شرط مثال یکم چنین آمده است: به درجه بردارید. مثال یک می نویسیم. در مثال یکم a چنین آمده است: x ضرب y در درجه 4. در مثال دوم باشد مینوس 5 x y در درجه 3 و در مثال b باشد مینوس 1 تقسیم 2 x y نشان دهندش 4. برای به درجه برداشتن این ifade ها قاعده هایی که در بالا ذکر کرده بودیم استفاده میبریم و آنها را تبدیل میدیم. یعنی x نشان دهندش 4 ضرب y نشان دهندش 4 حاصل می شود. در مثال b باشد مینوس 5 نشان دهندش 3 ضرب x نشان دهندش 3 حاصل شده. مینوس 5 را به درجه 3 برداریم، مینوس 125 حاصل می شود ضرب x نشان دهندش 3 حاصل کرده می شود. و در مثال چهارم باشد هر یک سه ضرب شونده اساس را به درجه 4 می برداریم. پس مینوس 1 تقسیم 2 در درجه 4 ضرب x نشان دهندش 4 ضرب y نشان دهندش 4 حاصل می شود. در نتیجه مینوس 1 تقسیم 2 را به درجه 4 برداریم، 1 تقسیم 16 حاصل می شود، x نشان دهندش 4 و y نشان دهندش 4 حاصل شد که این مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین را حساب کنیم و در پایان چنین مثال آمده است: در داخل قوس 2 ضرب 10 نشان دهندش 3. برای حساب کردن قیمت این ifade ما می توانیم دو طرز را استفاده بریم که این طرز ها چنین است. می نویسیم طرز اول قید میکنیم
тарзи якум. Барои тарзи дуюм мо дар аввал қавсро бо воситаи қоида мекушоем. Яъне 2 зарби 10 нишондиҳандааш 3. Ин баробар аст ба 2 нишондиҳандааш 3 зарби 10 нишондиҳандааш 3. ҳисоб мекунем. 2ро ба дараҷаи 3 бардорем 8 зарби 10ро ба дараҷаи 3 бардорем адади 1000 ҳосил мешавад. пас ҳангоми 8ро ба 1000 зарб кардан адади 8000 ҳосил шуд. адади 8000 ҳосил шуд. пас ҷавоби ин мисол ба 8000 баробар аст. биёед тарзи дуюмро дида бароем. тарзи дуюм бошад мо метавонем бо дигар тарз иҷро кунем. яъне мо метавонем аввал 2ро ба 10 зарб карда баъд онро ба дараҷаи 3 бардорем. 2 зарби 10 нишондиҳандааш 3. ин баробар аст ба 2ро ба 10 зарб кунем ба 20 баробар мешавад. пас 20ро 20 зарби 20 зарби 20 табдил медиҳем. азбаски дар ин ҷо 2 3 маротиба такрор ёфтааст 8ро қайд мекунем ва 3 0ро аз пушти 8 мегузорем. пас натиҷаҳо баробаранд. мо метавонем барои ҳалли ин мисол ду тарзро истифода барем. мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст: ҳосили зарбро дар шакли дараҷа нависед. менависем мисоли сеюм ва мо се мисол пешниҳод карда мешавад ки мисоли аввал ба намуди минуси а дар дараҷаи 3 зарби б нишондиҳандааш 3. дар мисоли б бошад 32 а нишондиҳандааш 5 ва дар мисоли в бошад 0 аз 1027 навишта шудааст ки м дар дараҷаи 3 зарби м дар дараҷаи 3 дода шудааст. мо бояд ин ифодаҳоро ба намуди дараҷа нависем. чӣ хеле ки дар аввали дарс гуфта гузаштем, ҳангоми а зарби б-ро ба дараҷаи n бардоштан мо метавонем a-ро ба дараҷаи n ва b-ро ба дараҷаи n бардорем. ва ё баръакс, агар a нишондиҳандааш n зарби b нишондиҳандааш n, яъне асосҳо дар ин ҳолат ҳархела буда нишондиҳандаҳо якхела бошанд, мо онҳоро бо воситаи a зарби b нишондиҳандааш n табдил медиҳем. пас ин гуфторо ба назар гирифта менависем минуси a зарби b нишондиҳандааш 3 ҳосил мешавад ки ин ҷавоби мисоли а ба ҳисоб меравад. азбаски дар мисоли дуюм 32 зарби а нишондиҳандааш 5 ҷой дорад, 32ро 2 нишондиҳандааш 5 менависем, зарби а нишондиҳандааш 5 менависем. дар натиҷа 2 зарби аро дар дохили як қавс мегирем ва нишондиҳи онро 5ро нишон медиҳем ки ин ҷавоби ин мисол ба ҳисоб меравад. дар мисоли в бошад 0 аз 127ро ба намуди 0 аз 13 дар дараҷаи 3 зарби м нишондиҳандааш 3 менависем. пас мувофиқи мисолҳои дар боло буда 0 аз 13 зарби м нишондиҳандааш 3ро ҳосил мекунем ки ин мисоли сеюм ба ҳисоб меравад. мисоли чорумро дида мебароем. дар шарти мисоли чорум чунин омадааст: қимати ифодаро ёбед. ва дар зер ду мисол омадааст ки онро ҳамроҳи шумо иҷро мекунем. 0 аз 125 дар дараҷаи 15 зарби 4 нишондиҳандааш 15. дар мисоли б бошад 2 тақсими 3 дар дараҷаи 7 зарби 1 аз 5 дар дараҷаи 7. талаб карда мешавад ки қимати ададии ин ифодаро ёбем. чӣ хеле ки маълум аст, дараҷаҳо якхелаанд, пас мо асосҳоро зарб мекунем. 0 аз 125 зарби 4 нишондиҳандааш 15. пас асосро табдил медиҳем. 0 аз 125ро ба 4 зарб кунем 1 ҳосил мешавад. 1ро ба дараҷаи 15 бардорем ба адади 1 баробар мешавад. айнан ин таърифро ё ин тарзро истифода бурда мисоли б-ро дида мебароем. азбаски ду дараҷаҳо якхела ҷой дода шудаанд, навишта шудаанд, асосҳоро бо ҳам зарб мекунем. дар натиҷа чунин амалро ё чунин ифодаро ҳосил мекунем. яъне 2 тақсими 3 зарби 1 аз 5ро ба намуди
3 тақсими 2 менависем ва онро ба дараҷаи 7 мебардорем. Пас ҳангоми ихтисор кардан онҳо бо ҳам ихтисор мешаванд. 1-ро ба дараҷаи 7 бардорем, ин ба адади 1 баробар аст. ки ин мисоли 4 ба ҳисоб меравад. Мисоли 5-ро дида мебароем. Дар шарти мисоли 5 чунин омадааст. 2 дараҷааш 20-ро дар шакли дараҷа бо асоси низ дода шуда нависед. Яъне ба мо 2 дараҷааш 20 дода шудааст. онро бояд мо тавре табдил диҳем ки 2 нишондиҳандааш 2 асоси дараҷа ба ҳисоб равад. барои иҷроиши ин мисол мо қоидаҳое ки дар боло зикр карда будем истифода мебарем. яъне 2 дараҷааш 20-ро мо бояд 2 нишондиҳандааш 2 дар дараҷаи ягон ададро нависем. азбаски 20 ба мо лозим аст, пас мо ба дараҷаи 2 нишондиҳандааш 2 10-ро мегузорем. барои он ки 2-ро ҳангоми ба 10 зарб кардан адади 20 ҳосил мешавад. ин буд мисоли 5. мисоли 6-ро дида мебароем ки шарти ин мисол чунин аст. ифодаҳоро сода кунед ва дар зер 2 мисол дода шудааст ки онҳоро сода мекунем. x нишондиҳандааш 3 зарби x нишондиҳандааш 2 дар дараҷаи 5 ва дар мисоли в бошад m дар дараҷаи 2 зарби m дар дараҷаи 3 дараҷааш 4. талаб карда мешавад ки ин ифодаҳоро сода кунем. барои сода кардани ин ифодаҳо зарбшавандаи якумро бетағйир мегузорем. зарбшавандаи дуюмро бошад табдил медиҳем. x нишондиҳандааш 2-ро ба 5 зарб кунем 10 ҳосил мешавад. ё ин ки x 3-ро ба 10 ҷамъ кунем адади 13 ҳосил мешавад. ин натиҷаи мисоли 6 а ба ҳисоб меравад. мисоли б бошад m нишондиҳандааш 2 m нишондиҳандааш 3 ва мо m нишондиҳандааш 5-ро медиҳад. яъне дар ин ҳолат мо 2 дараҷаҳоро бо ҳам ҷамъ карда навистем ва дар дараҷаи 4-ро менависем. азбаски дараҷаро ба дараҷа мебардорем 2 нишондиҳандаи онҳоро зарб мекунем. дар натиҷа m нишондиҳандааш 20 ҳосил мешавад. ки ин мисоли 6 ба ҳисоб меравад. мисоли ҷамъбастии мавзеъро дида мебароем. дар шарти мисоли 7 чунин омадааст. қимати ифодаро ёбед ва ифода ба намуди зерин чунин нависта шудааст. 2 нишондиҳандааш 5 зарби 2 нишондиҳандааш 3 дар нишондиҳандаи 4 тақсими 2 дар дараҷаи 3. талаб карда мешавад ки қимати ин ифода ҳисоб карда шавад. барои ҳисоб кардани қимати ин ифода хосиятҳо ё қоидаҳое ки ҳамроҳи шумо дида баромадем онҳоро истифода барем. менависем сурати касрро чунин табдил медиҳем. 2 нишондиҳандааш 5 зарби 2 3-ро ба 4 зарб мекунем 12 тақсими 2 нишондиҳандааш 13 ҳосил мешавад. чӣ хеле ки маълум аст, дар сурат асосҳо якхеланд. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. тақсими 2 дар дараҷаи 13 ё ин ки ин баробар аст ба 2. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 17 тақсими 2 дараҷаи 13 ҳосил мешавад. ё ин ки ин баробар аст ба 2. нишондиҳандааш аз 17 13-ро тарк мекунем. барои он ки ҳангоми тақсим кардани 2 дараҷаҳои асосҳояшон якхела нишондиҳандаҳо тарк карда мешавад ва дар натиҷа адади 4 ҳосил мешавад ки 2-ро ба дараҷаи 4 бардорем ба адади 16 баробар аст. пас қимати ададии ифодаи дар мисоли 7 оварда шуда ба адади 16 баробар аст. барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро дар слайдҳо шумо мебинед. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.